Raja Bulu di roha ada orang so di pasahan tamu teh odo teguna dihita nama hula-hula buru unang adong dari marsugut kurang baga jadi molo tohodoi molo sinamuk ni boru nami nang si pasahan to muna to kami pas di 70 juta alai hurang lehe dunia raja namang boru hata horon nami si bobong munai nak kusili hong kami itu rohan nami olo na masa terbukti asa tong di foto kamu molo tumpe noai anonan napaingon to kami solau kamu gabi tinggal non di roha atas tong niro baru tu marga itu nak pelason nak aku olo alas tulis roha kamu non lau kamu kan bagaimana harus tutup mana ate jadi nggak masih tu sapi tadi ate gabi songon di raja ni patolas raja terbukti raja bulu aladina rohamu di hati hai di Allah ala di pasar hamuna do na masuk gawe 25 juta serta bisa raja bulu jadi walu si mahatamu nai toka dan si padumun sinamot tuna na mosok makana gawe husalo hame me 30 juta ido takut na upangira terbukti so tung gabe tulus rohamuan no iro na umakasuk lebaria so gabe lawa enggak sampai raja bulun oh boleh ada masalah ke patar romu mak nah olo anape napaingot to raja nemang boru olo jadi so ni mah raja nami so kata kubetang kani om menabuh pasar tami so batu jolo di tuhong di buru ni rajai di pakata yonta nong mardo 20 juta man di hati hobo mau pasar tami 22 juta di mata ni ulau mak panggohina raja bulan daru 5 rajai gabi jadi lapos biro hati raja nemang boru ngadi to kamu do masih nona teh kau suruh ni rajai bulu hurang nak pula bawa bulu lobi bawa boleh teh jadi song ni manang di kita saluna di kita nama dongat tubuh puparin do kita tuga si mamora ngadi si bedo tuga kita na ate song lima dihamuna gidoli nami pada nami lubang itu ate terlumo lima dihamuna raja ni hula-hula nami saluhuna song lima raja ni mga sahuta numarok mapigih kanak kalingan di suara ni raja ni amang boruta ima taringok ni sinamok ni bere muna tulang pahop muna upung boruta dihamuna mga sahuta ima gudang na 30 juta jala di pasang nasi daro di bagasan hati haon songon patujolo ni sinamot ima gudang na 20 juta jadi memang gohina orang kok mana sida 2 juta naik di mata ni ulau ni jadi song ni badi hamuna tulang na bisa luhukna molo petong hamin na macalo naru macalo may take raja bulon Kosrohan di rajai roro behami mana bentuk kamu katu bagas monate tulang na basa nah jadi mulai ate mak jadi song lima di halaina mulai ate mak taruh kutu Tuhan ta dia lang mulai martopi di kita dak kapakate yota iman yang marsakta boruta neng mamuka torsari tuan baru di sob hari pasah raja di pergeleng otak ima song patujulu ni sinamo ni boruta mulai ate do tapasahat tutuhani ina tanyang go si pasahat otak arong do hatani na itu naman dongkong apore kinna manlipi ponggang malangang gabi do parboli na oti horas do nak parboli na gudang jadi upena lasma rohani inang perguna omon tu hapurlan na tu kusday naman jadi mulia tema rajanya mengguru gabi nung abe ujalohani songon baju yulu sinamot nung pinasahan muna tuhami lasma rohana medisi rohana nami songon hatang yulu dua dipakte kuku rumah tuto bonita piat menantu dia musaluh na rajanya mengguru nami mangalangkah satu sima dapotan akap dulu jadi orangnya raja nami setor simpul di dia mah tulangi hula-hula ni raja itu asal terus paparan nami raja di parkir lemang nami mulai ate mak
di roha Roha, bro. kalau pos roha las yang marohani hula-hula nepek kamu ini mak raja jadi Oh, ini gabi- mak raja gabi, di Pak. kalau asarang tempat kamu dari mas Jogja malah di Pak Raja di pos marwani Raja. kalau wah raja itulah hula-hula bakara alas rohani raja Mak, Uma, itu mikir tulakku terlas aku mulai ada meja jauh. bagi betulan karena buru judo sudah kau hula-hula. Jadi lanjut Di Mak Raja belum. Holo. Jadi toka penedayo may tarete. Gabi Pak, gabi. Holo. Siar Raja ini perjulo. Holo. Ini rohanami. Surat Holo sa suya pangnawati may tate. gabi. Perjulo yo rohanami mulu suya pangnapato pos rohanami asira jada duamu takas ma mereka monong di suya pangnawati. Gauli Raja nami. Jadi ada songona ringkas cita teh. Jadi sino manong siya pangnawati sama pajuto anela torok buhami. Ate jadi Iyo. ala dihatani tangiang go na pero tangiang kami pirang pula bertili-tili bisa dohonon nani. Ate Iyo, asam duduk plato aja. pitate. Bolo tuk sorok pinak kadihata basa-basi. Alas marahan ta siya te. Gabi no. Jadi ala torok buhami. Idorohan namin yan ba pajuhut tuhami 20 hari pajuhut mak. Gauli. 20 penjual di luar isu yang pernah. Ono. Di luar nih suya Tidak pangaupan. gabi salah dong. Ono. Las mangi matusia te ala gurang ko kasi toro mungkin atar gorasu di. Iya. Las mangi mapake na ono 100. Gabi. Ono. Jadi di suya pangnaupati kan lenon benon nami do suara nagugon ima hula-hula na bakara. Iya. Jadi satu nga manak 10 hari Panggorau. panggora mang pajuma hula-hula na bakara las mangi mapake na 300. Nah, jadi namangiuk mo sa raja niya mangboro ala di pagkata terbuti molo dihamin ako bisa kami di pungon nami purba bolo tong songod dia penuain yung natata sinarahay Gabi. ala ngau bisa kami song ni bolo na banguli boro kami dang pakai niya guarda ale berbetu ang pulok mapa pasahat tamu tuh kami 125 kakak di bagai sampok mah belekwi Tak sepakai di Raja Namione. antar buti raja bolo yoro aku berbisik ku hamu dak pola jaran nami sontona ata kasara bolo tumpel ang cukup 120 pas atau mutu kami sapake di buat tani ale kona ronggo si pas atau mutu kami atas suni mata kasara Gabi, oh pola siasar gabi juga munya nah jadi langsung ni mak buhali kita tuh kasih mamora raja bolo bapak arong gotong song ni oh ima oke mulai ada mak jadi ada orang susah kita tuh dia ke persuhian rajanya mangboro terbiasanya doi dia kasih gorong-gorong dia karong bulan nami teh tak pola suku-suku biamu dia marsud neng gorong Pos rohamu. Jadi antar songono dah ba. Unang sotong gawe martoka alana dah ba hami ulan na mangulo di sodo tentu na manguduti do maturut tadi sana. tuh orang sampai pet Di hormi hula-hula di nasida contoh mah hula-hula na martinodo manak tulak sila bentang manggora be sila ben hami sikit bulu kakak. Itu pangupolom mah. Jadi bulu tuh kurang pe bulu ada pangupolom mungkin ada apa roh HP kan. Dan manggora be halahi itu bulu berena daun terpangupolom ini masih godang-godang warna. sehali panggora mah tuh nasida Iya. kalau gorong kami mah sontona tutulak nami bagorah mah pergi lengon pas Iya. soni do jadi orang pas lu berdukun nilai di Bansi Maria unang gawe masih jumlah kita bersogo di Jambi ate oh latar suni mah ate emang baru mulut macam jauh nak baru setelah itu telah Iya, iya. jadi mulai ate mah jadi muse namangi antar putih emang baru ay hami pe arong godong at tubo namin di sana di ako terbiasa udah ni mulut tuh penoy aku pasata mi siguro suara tu nasida pasang apun Iya, iya. namin di sana orang aku sotok suku-suku be hamu di sini Dah memang di abang nami pengau suku kami memang ido tording na alai tetap do sarupa tording ni dong atu ni hula-hula itu bakaran akan dang gue belewa si 10 kali. pos roh Iya, dong. ang borong kata sokir tuh nama masuk ang borong mulai ate mah Gabi. jadi gue may tara persuhian nama teh Gabi. oh jadi persuhian na perjolo tupungan ni purba mak tupungan ni purba 200 ate ya bang abang gitu ah 200
baru tutoga si Mamora 200, baru tupungan nih tulang nami Silaban 200, Tubakara 200, baru STM 200. Gawe. Nah, 200. Jadi molo ano pa tatay mo kasi nabimani sa atin. Diuru tidak raja nggak langsung. Jadi anong tambay na sa renay tulak amang buru na basa? Si Raja Ulun Mersada 250, kau si Raja Ulun 200. Jadi main amang buru ko masih si Raja Ulun Marsada 250, Dohot si Raja Ulun Bunut 200. Berarti Oh, dang nasa dahulu kami Raja Uluan kilo pak dok bunuh. Daw. Jadi saya ada 245, berarti itu mah persuya nira. Jadi asal hulai kami saya Raja Mamburu Tupurba mah 200, Toga si Mamora mah 200, Silaban mah 200, Bakara 200, STM 200, baru si Raja Uluan Mersada mah 250, si Raja Uluan Bunuk mah 200. Udah tiba Raja Uluan. Halo. Jadi mulu-mulu itu terpanggilan namanya Raja ni emang baru bersih buah-buah itu kita di sini. Idulus nero hatta teh. Gawe. Nah, jadi halo. Antar buti sawatik si panggilan Raja ni emang di hatta ni si buah-buah. Mungkin kalau rombongan nami tergudang dosa non. Alai mungkin kalau di hatta ni bersih buah-buah alam Amerik tempat di dongat tubuh nami di sana mungkin kambui hamu sudah alai do roh nami di hatani masih bawa halai di tempat manang serapan asatong di sini anak kerajaan emang buruk atas tong lima di rombongan nami olo boleh mereka di sopo ala buti mungkin di tempat dongat tubuh nami dan boibus sudah olo siswa itu pakai tayo iman dongat tubuh nami di Jambi. Aja boleh tumpu itu sak kami do dia kare jadi ulo nami nang sahuta. Jadi Raja Nami Raja Ulun berjuluk tersono para iya nama saya di luar nami hata marsibuah uhai tentu jelas be persadamai alai mulu tumadope rupani di luar nih songot di sama nasomar mulu hata marsibuah uhai 50 do maksimal 50 malam. Jadi di luar ini sebetulnya itu oleh bana ada dongat tubuh muna desan yang guna somal memang dan tang jawab nih kapar anak beda karena somonon mengadopi rombongan di luar nih 50 halang. Ima sobo nami berdulu asa takas tempat tolfas sonari sudut gawe di mata niulau kita masih sulukan dia kapar kata yon. Jadi setahu mah Raja memang baru napalai tahu barang kacang-kacang dari roha. Sebenarnya ini bolo di hata masih bawahi rombongan pisau kumang itu sebenarnya. Bolo hata ini masih bawahi. Alai alam mereka kondisi di tempat do Raja memang baru. Maka nah kok kami songnya. Sebenarnya bolo di hata masih bawahi rombongan nih perpol itu sudah di sisi sebenarnya berdempung. Alai mereka di tempat. Maka nak utusan. Jadi roh tersong lima itu roh nami kerajaan emang buruk. Kurang kau pun nami nuayan katulang anak kalau nama kerana sahuta.